Inače, kad su me iz Saveza pitali da održim moj motivacijski govor, ja sam instant pristala. Međutim, nije prošlo 10 sekundi da me uhvatila teška panika. A čak ne ni zbog javnog nastupa, mislim malo i to, ali mene je uhvatio strah da ja nisam dovoljno bolesna. Da moja priča nije dovoljno inspirativna da ovdje stojim i da ju ispričam. Što znam da zvuči užasno, ali to je ono kako sam se osjećala. I stalno sam razmišljala, da, ali ja nisam u kolicijama, meni nije ovako ili onako. Ja sam naravno pri tom u potpunosti zanemarila šta sam ja zapravo prošla i šta još uvijek prolazim sa samom dijagnozom. Dakle, prije 5 godina u mojoj glavi je bilo da ja sam samo izgubila dio vida, ne u potpunosti, iako je to išlo nekako u smjeru toga da ću u potpunosti izgubiti vid, što se hvala Bogu nije dogodilo. Samo sam bila u takvim bolovima da sam 2 tjedna u komadu doslovno samo povraćala, plakala i spavala. Mislim, nisam funkcionirala ni 5 minuta dnevno. Samo sam bila toliko umorna da mi je već postalo tragikomično ljudima objašnjavati da to nije isto kao kad se ne naspavaš, da je to neurološki umor. Duše, tad nisam ni znala što bi to značilo, ali sam znala da je neka vrsta umora koja se ne da objasniti. Ali ovo nije natjecanje. Nije natjecanje kom je teže, nije natjecanje koje je bolesni, jer svako od nas ima neku svoju priču. Me sad zanima, među ljudima ovdje neću nikog ništa pitat, ali me ovako zanima, ko od vas misli da me multipla uništila život, da me multipla zakleti neprijatelj i sve ostalo, ili ko se barem jednom tako osjeća? Ajmo iskreni biti. Ok. Dobro. A ko od vas misli da mu takav stav pomaže? Negativan. Ok. Dobro. Da se razumijemo, to je bio moj stav prve 4 godine otprilike. Moje prve 4 godine su izgledale otprilike ovako. Dakle, dobila sam dijagnozu, nisam se htjela liječiti prve 2 godine, ali kad sam se odlučila liječiti, naravno bila sam na imunosupresivima, to znači da mi imunitet bio slab. Unatoč tome što sam se odlučila liječiti, ja svejedno nisam najvećim dijelom sebe uopće prihvaćala tu dijagnozu, tako da sam bila konstantno pod nekim stresom. Ali si opet nisam dozvoljavala osjećati zapravo ništa negativno. Bilo je ne. Nisam ni bolesna, ako jesam, ok, proći će to, bit će to sve ok. Uopće si nisam dala osjećati se kako god da sam se osjećala tada, što znači da sam bila pod još većim stresom, imunitet mi je dodatno slabio, što svakako nije pogodno za ovakvu dijagnozu. Ne znači nužno da ako si pod stresom da ćeš biti u relapsu, naravno, ali definitivno si podložni infekcijama i definitivno si ne pomažeš imunitetu koji je već slab. I tako sam upala u začarani krug i osjećala sam se ovako. Ovako. I nije bilo kraja. Nije bilo izlaza iz tog začaranog kruga, odnosno bilo je, ali ja sam znala da izlazak iz tog začaranog kruga znači da trebam prihvatiti tu dijagnozu. To nije dolazilo u obzir. Ko što sam već rekla i na samom panelu, ja sam i svoj liječnici rekla da to jednostavno ne mogu i neću prihvatiti i otišla kući. I to je bio moj stav. Ja se s tim ne mogu i ne znam i neću nositi. Ja sam tako živjela doslovno 4 godine. Svi u mojoj okolini su bili ok s tim. Ok, da se razumijemo, vjerujem da je njima bilo teško. Mislim da nije jednostavno kad se neko tvoj razboli, što god je u pitanju. Kažu da je definicija gluposti, kad stalno radiš jedno te isto, očekuješ drugačiji rezultat. Ja sam 4 godine tako živjela. Stalno sam bila u tom nekom strahu, poricanju, stalno sam bježala od tog svega, ali sam stalno očekivala da se nešto magično popravi i da se nešto poboljša. Nije se poboljšalo. Ništa nije išlo na bolje. Ja se nisam osjećala bolje, niti je moja bolest išla na bolje. Ali sam znala da mi i dalje to nije nikakva opcija. Inače, idem na psihoterapiju već godinama potpuno neovisno o dijagnozi. I ja sam znala da ako to bude tema, a ne može ne biti, da će mene moja psihoterapeutkinja natjerat da ja prihvatim tu dijagnozu i sve svoje emocije u vezi s tim. Ništa od tog nije dolazilo u obzir. I kad god bi to bila tema, ja sam bila onako jako suzdržana i minimalno bi pričala o tome. Jednostavno nisam htjela, nisam mogla. To je bilo ono kako sam se osjećala. Sad dolazimo nekako do 6. mjeseca ove godine. Mene odjednom samo počela boljeti potkoljenica i to jako. I uhvatila me teška panika da je relaps ili bilo kakav neurološki ispad. I naravno da sam odmah kontaktirala i svoju neurologinju i fizijatricu, međutim nije bio relaps, ali nismo imali pojma što je. Dan danas ne znam, ali meni je bilo jako loše. Ja sam čak šepala, što mi se nikad do sad nije dogodilo i naravno me uhvatila teška panika.
Sjećam se da sam nekoliko dana zaradom sjedjela na krevetu do 4 ujutro i plakala ko kiša. Međutim, nismo imali pojma što je. Ja sam se sjetila da sam slušala podcast jednog psihijatra koji je pričao potpuno neovisno o bilo kakvim dijagnozama i autoimunim bolestima. I on je rekao, kad želimo doći do nekih odgovora, da umjesto da si silom postavljamo pitanja, gdje si onda najčešće zapravo vršimo pritisak pa ne dođemo ni do čeg, da samo postanemo znatiželjni. I tako sam sad tog sjetila i odlučila, ok, sjela sam na krevet i savila nogu u koljenu, pogledala sam svu potkoljenicu i rekla, evo baš me zanima šta sad hoćeš od mene, baš me zanima koji ti je. Ne morate se bojati, ne čujem glasove, moja potkoljenica nije progovorila, nije mi se ukazala ni multipla, ni gospa, ali sam odlučila izdvojiti 10 minuta da sjednem sama sa sobom i vidim ili ja mogu do bilo čega doći ovdje, šta se sa mnom događa. I sad, klasika, stručnjaci će uvijek postaviti 2 ista pitanja, kad je to krenulo i što je bio okidač. Nisam imala pojma što je bio okidač, ali znala sam otprilike kad je krenulo. Krenulo u 6. mjesecu. Šta je bilo u 6. mjesecu? Stalno razmišljam, pa meni je bilo super. Bila sam s ljudima koje volim, radila stvari koje volim, bla bla. Aj, nećemo ići u neke dubioze, nećemo ići u neke dubine, ajmo krenuti od nečeg osnovnog. Koliko sam brinula o sebi tijekom 6. mjeseca? I onda razmišljam, ok, kako sam spavala? 3-4 sata dnevno, šta? A nije 0, to je ok, jel tako? Kako sam se hranila? Pa dobro, jela sam kad bi stigla. Voće sam zadnji put jela prije 2-3 tjedna, ali dobro, ješću, sve ok. Koliko sam pila vode? Našla bi se između piva koja čaša vode. Ja razmišljam, možda to baš i nije najpametnije. Potpuno neovisno o potkoljenici, logično, nego generalno kad govorimo o nekoj brizi za samoga sebe. I ne, ovo nije govor gdje ću ja reći da sam sutradan ustala u 5, otišla u teretanu, pojela piletinu, rižu i brokulu i ozdravila. To nije taj govor. Ovo je govor koji je zapravo iskren iz moje perspektive kako je. Razmišljala sam, ok, ali šta mogu napraviti za sebe? Ali bez nekog nabrijavanja, bez da sad silom moram sve promijeniti, pa šta je jedna stvar koju mogu promijeniti? Ja sam odlučila, ok, ajmo otkazati ili odgoditi sve te silne obaveze i aktivnosti koje imam, se barem naspavam kao čovjek. Ok, mogu pojesti jednu voćku, ne moram sad 10. Uglavnom, mene doslovno tad nije zaboljela potkoljenica, niti tvrdim da sam sad izliječila, niti tvrdim da ona mene prestala boljeti zbog toga, a potkoljenica uopće nije važna u ovoj priči, nego sam shvatila koliko generalno brinem, odnosno ne brinem o sebi. I koliko je to zapravo nekako normalno u našoj kulturi. Mislim, ne samo u našoj, ali bazirat ćemo se na našu. Kom su ovdje poznate izjave poput, ma šta je to za mene, nije to ništa, sve ću ja to riješiti, onda patimo narednih dana, tjedana, ako ne mjeseci. Je vam poznato? Da. Šta treba ovih 10 kutija odnijeti na tavan ili u podrum, nije bitno, odnijet ću ja. Iako znam da mi može bilo ko realno pomoći, ali nije bitno, šta je to za mene. Odnijet ću ja to. Da se razumijemo, ja svakako smatram da trebamo i testirati i pomicati svoje granice. Ne mislim da trebamo samo sjediti, ležati i kukati, definitivno ne. Ali i u okviru tih granica si trebamo naučiti postaviti granice. Nas me kolegica iz udruge pitala, dobro, ali kako naći taj balans? Nemam pojma, ne znam. Učim se i ja, tražim ga i ja. I ne uspijem i uvijek. Nekad se isforsiram previše, a nekad mislim da, a daj još samo ovo, bude mi previše. I okej. Što sam odlučila, pa neću se stresirati oko toga. Počela sam malo pametnije planirati dane. Kao što naš psiholog u udruzi kaže, ne možete više jednak broj aktivnosti u danu obaviti koje ste nekoć mogli. I to je okej. Ja sam to jednostavno prihvatila. Zašto? Jer je to sad velik dio mene. Jel to znači da ne mogu ništa? Ne znači. I okej, i tu ću isto nekad kiksat. To je sasvim normalno. Ali meni je žalosno što je većini ljudi, čak vjerujem da ima i ljudi ovdje koji tako razmišljaju da je briga o sebi, kao što je Petra danas rekla, ili sebična, ili ovaj popularan pojam zdrava sebičnost. To ne postoji. Nešto je ili sebično ili nije. I to je to. A briga o sebi ne da nije sebična, nego apsolutno nužna. Zašto to nije sebično? Zato što je definicija sebičnosti kada brineš isključivo o vlastitim interesima, kada nema mjesta za druge ljude. Briga o sebi to znači ne, definitivno ne. Zašto? Ja mogu brinuti o sebi i dalje mogu brinuti o ljudima oko sebe. I trebam. Ali ništa od toga ako ne brinem prvenstveno o sebi. Sad da se vratimo na sve te rečenice, šta je to za mene, mogu ja to. A vrlo često se žalimo kako okolina nema razumijevanja, empatije i to stoji. I uvijek će biti ljudi koji doslovno neće htjeti ni poštivati, koji će uvijek misli da glumatamo, da nam nije ništa. I to stoji i to boli. Ok, ajmo biti iskreni, to boli.
Pogotovo ako je neko blizak u pitanju. Takve stvari bole. I ne moramo bježati od toga. Ali, di su empatija i razumijevanje za nas od nas? U svim tim situacijama. Kad se isforsiraš da ćeš ti ovo nositi, šta god bilo, i uopće važno, hoćeš nositi kutije šta god da je. Gdje je u tom trenutku empatija i razumijevanje od tebe za tebe? Gdje? Kad ti sebi kažeš, nije bitno kako se ja osjećam, nije bitno kako ću se osjećati nakon ovog, ja ću to svejedno napraviti. Kukat ću, plakat ću, patit ću, a ja ću to svejedno napraviti. Ja sam shvatila, jer to je bio i moj mentalni sklop, ali ja stalno očekujem da meni ljudi čitaju misli, da znaju kako je meni, da imaju razumijevanja za mene, a ja ga uopće nemam za sebe. Ali to ne ide. I opet, koliko god da ga imam za sebe, opet će biti ljudi koji me neće ni pokušati razumjeti i to isto moram prihvatiti. Zašto? Nismo svi isti, nismo svi jednakog kapaciteta. Ali ono što sam definitivno naučila je da sve polazi od nas samih. Ako ja ne brinem o sebi, ako ja nemam za sebe empatije i razumijevanja, nemam šta očekivati ni od drugih. Mislim da je to neka realnost. Ovdje vidimo moje omiljene floskule. Imaš MS, možeš sve. Mislim da fizički osjetim da mi osip izbija kad to čujem. Ja razumijem poruku iza toga. Razumijem. Imaš MS, nisi umre, dalje možeš puno toga. A zašto onda to nije poruka koju promoviramo? Zašto promoviramo nešto što apsolutno nije istina? Kao prvo, ko može sve? Niko. Da zdrava osoba može sve? Ne može. Još važnije, zašto bitko morao moći sve? Zašto promoviramo tu neku kulturu gdje bi morali moći sve, gdje samo moraš nešto raditi, samo nešto postizati jer si inače manje vrijedan? Ok, svako ima pravo na svako. Je to nešto čime se vi vodite? Ja to poštujem. Ali je to nešto čim sam nikad neću voditi. Nikad. Zašto? Zato što nije istina. Kao i ovo. Ponašaj se kao da nemaš MS. To je iskreno najgori savjet kojeg sam ja ikad dobila. Zašto? Kao prvo, zato što nas vraća na onaj začarani krug. Ne prihvaćam svoju dijagnozu, koja je velik dio mene, dakle ne prihvaćam sebe. Bježim od toga, glumim da nemam MS. Imam. Šta onda? Je li to sramota? Smo danas rekli da nije. Zašto bi se onda ponašali kao da ga nemamo? Zašto? I opet, ako neko od vas se vodi time, vama to odgovara, vi se bolje osjećate, ja to maksimalno podržavam. Jer važno je naći ono što vama služi. Važno je naći ono što će vama pomagati i imati mentalni sklop koji će vama odgovarati. Meni ovo nikad neće odgovarati. Kao i moja omiljena toksično pozitivna, samo pozitiva. Da se razumijemo. Svakako je bolje biti pozitivan nego negativan. I svakako, pogotovo kad boluješ od tako neke teške bolesti, je bolje biti optimističan nego pesimističan i to stoji. Ali to nije ono o čemu ja ovdje pričam. Ja sam prije 3 tjedna otprilike dobila nalaz magneta koji je bio jako loš. I meni se srušio svijet. Ja sam si uzela jedno 5 dana da plaćam, nekonstantno, ali tijekom 5 dana sam se pošteno isplakala. Bila sam užasno negativna, bilo mi užasno strah, pogotovo što je leđa moždina. Jer ja sam sebi to dozvolila. Zašto? Kao prvo sam samo čovjek. Kao drugo imam pravo osjećati se loše kao i svi potpuno neovisno bilo kakvoj dijagnozi. Ali kao što moj prijatelj kaže, nije sve samo do tog što imaš pravo, nego apsolutno normalno osjećati se loše. Kaže, meni se tad srušio svijet. I ja sam bila ok s tim. Zašto? Jer je to sasvim normalno. Zašto bi bila sretna ako vidim da mi je nalaz magneta jako loš? Ko može biti sretan tada? Ko? Samo onaj ko se zavarava i ko potiskuje. I ja sam nekoć bila takva, ali to nešto što više ne radim. Tako da smatram da svakako generalno trebamo biti pozitivni bez daljnjeg. Ali samo pozitiva, u svakom trenutku pozitiva, apsolutno ne. Vodila sam baš tu raspravu s jednom poznanicom i pitala me, pa dobro, nećeš onda valjda vječno sad biti ljuta ili tužna? Ja sam mi rekla, pa gle, ako si ne dozvolim osjećati se kako se osjećam, onda hoću. Zašto? Jer to nema gdje otići. Stalno to potiskuješ, stalno negdje ispod površine, dok ne eksplodiraš. Ili dok se ne odrazi na fizičko zdravlje ili na što već. I to ćeš stalno raditi. Stalno će ti se događati neke situacije, stalno ćeš osjećati neke, za mene ne postoje negativne, samo neugodne emocije, ali i opet ćeš raditi isto. Potiskivat ćeš ih, to neće imati gdje izaći, konstantno jedno te ista stvar. I ovo vrijedi za sve ljude, potpuno neovisno od dijagnoze. To nije nešto čime ću se ikad voditi. Ponavljam, ako su bilo što od ovih floskula, nešto što vama pomaže, samo naprijed. Ali to je meni nešto što mi odmaže zapravo od samog početka. Zašto? Jer je to sve lažno. Imaš pravo osjećati se loše, normalno osjećati se loše, normalno je nekad odbijati prihvatiti tu dijagnozu, normalno je prihvatiti ju i imaš pravo osjećati se dobro, to stoji. Ali ajmo onda biti realni. Kao što je za mene bila užasno realna ova kampanja Saveza ovogodišnja, a to ja sam više od MS-a male pobjede velike priče.
I znam da ima onih koji kad čuju ja sam više od MS-a, njima bude muka. Ok, ja to poštujem, iako mi stvarno jesmo više od MS-a, ali ako želimo to biti. Ok, MS je velik dio mene. To stoji i zauvijek će biti. Neko u lošem stanju, sve ok. Ali zašto bi to bila ja? Zašto bi to mene definiralo? Zašto ja mimo svoje dijagnoze ne mogu biti nečija kćer, nečija djevojka, nečija prijateljica, zaposlenica ili sam svoj gazda? Zašto ne bi radila sve ostalo što sam radila i do sad? Zašto bi mene dijagnoza definirala? Zbog čega? Može, ako ćeš to dozvoliti. Ako ćeš ti htjeti da tebe tvoja dijagnoza definira, imaš na to puno pravo. Imam i ja. I opet, tako sam živjela godinama. Prve 4 godine sam tako živjela. Sada, ne. Ne bježimo od tog, veliki dio mog života imam loših dana, imam boljih dana, kao i svi ostali. Ne moraš imati nikakvu dijagnozu da bi imao bolje i lošije dane. Ali sami biramo što nas definira. Zašto mi se još svidjela? Male pobjede, velike priče. Kao prvo mislim da je s takvom ili bilo kakvom ozbiljnom dijagnozom svaka pobjeda velika. Doslovno svaka. Ja se točno sjećam, sad mislim da je to iz društva Brodsko-posavske županije. Mi smo na papire pisali neke svoje pobjede, slikali se, to je bilo na društvenim mrežama. Bila je jedna gospođa u kolicima koja je napisala, nam sad se neću rasplakat, opet, ona je napisala danas sam obula papuče skoro sama, tako nešto. Ljudi moji, ja kad sam to vidjela, se rasplakala ko kiša. Kao prvo ne znam kako je njoj, ne želim znati. Ali sama činjenica da ona tako nešto uspjela prepoznati kao svoju pobjedu je meni bila bez imalo patetike jedna od najljepših stvari ikad. Zašto? Jer mi toliko toga zanemarujemo, toliko toga uzimamo zdravo za gotovo i za sve mislimo se podrazumijeva. I vid, i sluh, i mobilnost, i hrana, pitka voda, krov nad glavom. Ništa se ne podrazumijeva. Apsolutno ništa. Ja kad sam to pročitala, doslovno se bi spremila tu sliku. Nisam mogla vjerovati. Ja sam bila toliko, oduševljena, uopće ne znam, ne znam, ali sam bila preponosna na tu osobu. Zašto? Zato što je meni to bio jedan jako veliki šamar. Jako. Jer ja sam do sad živjela tako. Dobro, imam tu svašta nešto, sve PC super, ali... Kao da, zahvalna sam. Nisam zahvalna, nisam bila zahvalna. I odmah da napomenem, ne budim se sretna i zahvalna što sam bolesna, ne budim se misleći da je multipla moj životni spas i blagoslovno je. Ja sam i dalje čovjek, budim se nervozna, budim se pospana, budim se svakakva. Ali generalno se trudim biti zahvalnija. Jer to što imam takvu dijagnozu ne znači da nema ništa više dobro u mom životu. Ne znači. Ako ništa, pa stvorit ću nešto. Već ne mogu naći ni jednu dobru stvar u tom svemu. Ali mislim da svi možemo nešto naći. I mislim da svi možemo odabrati kakvi ćemo biti unatoč dijagnozi i stvarati neke nove priče. Ako ne možeš naći ni jednu malu pobjedu, pa dobro stvori, napravi nešto. Ja puno ljudi čujem, nedostaje mi verzija mene prije multiple. Ja to u potpunosti kužim. Meni isto nedostaju neke stvari. I zauvijek će mi nedostajati. Zato što ih vjerojatno više nikad neću moći. I to je okej, i to isto boli. I to isto treba prihvatiti. To su stvari bolne. Zašto? Pogotovo kad si u 20-ima, jako apsolutno nebitno koliko ima godina i teško je kad neke stvari više ne možeš. I meni će, kažem, uvijek neke stvari nedostajati, ali verzija mene prije multiple, meni generalno da nedostaje. Zašto? Verzija mene prije multiple brinula o sebi minimalno. Verzija mene prije multiple bila minimalno zahvalna. Verzija mene prije multiple ne bi nikad došla ovdje i održala ovakav govor, kakav god da je, ali ga nikad ne bi održala. Ne bi nikad napravila ovo što danas radim. I kakav god da je, sviđa se ljudima ili ne, za mene ovo je jako velika stvar. Tako da nisam zahvalna što sam bolesna, nisam sretna što sam bolesna, ali neke stvari koje mogu proizaći iz same dijagnoze. Evo ga. Test. Da, nemam pojma šta sam zadnji rekla, tako da idemo dalje. Ovo smo multipla i ja. Ja sam ova tu što se ljuti, ali opet ima neki polusmiješak, ona je tu neš mi prigovara i prijeti mi, zapravo opominje me malo. Inače, zašto sam stavila ovo? Zato što moja bivša neurologinja mi jednom prilikom rekla, i koliko god alezije imam, ovo nikad neću zaboraviti, ali rekla mi ovako: Petra, ako se budeš ponašala kao da nemaš multiplu, sustit ćete, bit će gadno.
Ali isto tako, ako se odmah predaš i daš njoj sve u ruke, ako njoj daš svu kontrolu, šta tebi ostaje? Ništa. Gledaj kao da ona ide uz tebe, kao da je pored tebe, osluškuju, ali nemoj njoj dati sve u ruke. Nemoj njoj dati svu kontrolu. To je nekako sa mnom ostala ta analogija i to je nešto čega se držim. Ali da se razumijemo, nije ni to uvijek jednostavno. Ima dana kad bi doslovno nokautirala. Ima dana kad bi rekla, ostaje me više na miru, ženo, Božja, makni se, živciraš me. Ima dana kad budem, ok, kužim, dobro, jasno mi je čemu sad ovo, ok, sporit ću sve pet. Ima dana kad uopće nemam pojma šta hoće od mene. I to je isto ok. Ali nekako sam odlučila živjeti na način da ne bježim od nje, ali isto tako da se neću ponašati kao da je sve u mojoj moći, jer definitivno nije. Ovaj relaps u kojem sam trenutno, ne kažem, možda jesam nekim dijelom utjecala na to, nemam pojma. Ne znam zašto se dogodio, nije ni važno. Ali je poanta da sam odmah reagirala i stojim tu, ali zato što mogu i zato što se osjećam bolje. Da nije tako, ne bi bila tu. Zašto? Koliko god da sam htjela doći, a htjela sam, opet moje zdravlje je najvažnije i ja sam najvažnija. Ja sam najvažnija i to se nikad neće promijeniti. Da nisam došla ovdje, ok, izrodila bi se ili neka druga prilika ili nešto sasvim 15. što je za mene. I to je ono čeg se držim. Ovo bi nekako sumiralo šta je ono što meni zapravo najviše pomaže. Prije svega, jako je bitno naći dobre ispušne ventile, šta god to bilo. Nekom je to trening, nekom je to vrištanje u jastuk, nekom je to trčanje, nije važno. Ali da nađete nešto što vama odgovara. Zašto? Jer sve ovo što sam pričala oko emocija, one nemaju gdje otići. I sasvim je prirodno osjećati šta god da osjećamo, svi mi, bili zdravi, bili bolesni, s kakvim god dijagnozama. Ali je važno naći neke ispušne ventile. To nema gdje otići. Ali uz to naći neka sva utočišta. Kao što sam već napomenula, meni to možda i nisu obitelji, najbliža okolina nekad, i ok, ali ne znači ja nemam ništa. Prije svega, udruga, savez, to su stvari koje meni i ljudi, koje meni jako puno znače. Ja bez njih ne bi danas stala tu, definitivno. Ali kao što sam već napomenula, i kad mi je bilo teško prihvatiti tu dijagnozu, mene je zapravo izvuklo to kad sam došla u udrugu. Naravno, ima svakakvih dana. Kad sam radila u zadnjoj firmi, svi su znali koliko sam nesretna, mislim da su svaki tjedan iščekivali neku novu priču s posla. Tako da se nije sve vrtilo oko multiple i ne vrti se. Ali nije ni zabranjena tema. Isto sad kad sam došla nedavno, ja mi je počelo biti jako loše i rekla sam, naravno sam plakala i neki od njih su plakali sa mnom. Ali su mi bili maksimalna podrška. Maksimalna podrška je to ono što je meni apsolutno nezamjenjivo. Naravno, izuzev udruge i saveza, tu su ovako stvari koje volim i ljudi koje volim i volontiranje, mislim, vjerojatno ću zauvijek bar negdje volontirati, bilo sa životinjama, bilo sa ljudima. To su neke stvari koje mene ispunjavaju. Ali je važno da nađete nešto što vas ispunjava i nešto što vama znači. Dakle, ne samo ispušne ventile, nego i nešto što vam pruža neki osjećaj podrške, ispunjenosti, čega god. Isto tako verzija mene prije multiple, kad god bi se umorila, što je bilo često, jer bi došlo do toga da pregorim, ja bi samo odustala. Od čega god, nije bitno šta je u pitanju. Nova verzija mene je naučila se ima pravo odmoriti. A ne moram odmah odustati. Ok, odmoriti. Bilo doslovno odspavati ili samo uzeti predah i pauzu od svega. I nova verzija mene to zna. Naravno da ja ne kažem da se mi moramo nužno razboljeti da bismo došli do tih lekcija. Mislim, možda i moramo, nemam pojma, ja na to nemam odgovor i u ovom životu ga neću ni imati. Ali nije važno. Ja sam odabrala vjerovati u nešto što meni pomaže. Neću sigurno vjerovati u nešto zbog čega ću se osjećati još gore, pa već imam ovakvu dijagnozu. Mislim da ne trebam još živjeti u nekim uvjerenjima koja meni osobno odmažu. Naravno, vi se sa mnom ne morate uopće složiti oko ovoga, to je isto ok. Zato je bitno da nađete nešto što vam odgovara i što vama znači. Važno je jako da smo iskreni sa sobom, šta god to bilo. Kako god da se osjećamo, kakve god simptome imali, šta god prolazili. Opet kažem, potpuno neovisno o dijagnozi. Ali ako sa sobom nisi iskren, nićeš moći s doktorima pravovremeno iskomunicirati ono što ti se događa, nićeš moći od okoline očekivati previše kad ni sa sobom nisi iskren, pa tako nećeš ni s njima biti, nemaš pojma šta želiš, nemaš pojma kako se osjećaš. Nauči biti iskreni sa sobom, ali to je proces i to se uči. Do tog se dolazi. Ja se nisam rodila s tim, kažem, već sam godinama na psihoterapiji, to je isto nešto što planiram još dugo prakticirati, ali je to nešto što mi jako puno pomoglo. Informiranje o samoj bolesti. Nismo doktori, mi koji nismo, i ne moramo imati toliku količinu informacija, ali je jako važno informirati se. Zašto? Zato što ako sami nemamo pojma, barem neke, hajmo reći, minimalno osnovne stvari, mi opet kod sebe nećemo prepoznati, bilo to neki novi simptom ili šta god, nećemo moći s liječnicima to iskomunicirati,
doći ćemo, što se kaže, 5 do 12, ali ćemo onda od njih očekivati čudesa. Nismo reagirali na vrijeme, nismo imali pojma šta nam se događa. Nikad nećemo imati sve informacije, smatram da bolesti dalje nije dovoljno istražena kao i puno drugih bolesti, ali su se stvari promijenile. I puno bolje nego što je bilo, barem u nekim segmentima. Mislim da to stvarno treba iskoristiti. Znam da ima oni koji će reći osnova ne zanima me. I okej, ja to poštujem. Ali meni informiranje o samoj bolesti jako puno pomoglo. I za kraj, bez uspoređivanja s drugima. Znam da je klišejski, ali je istina. Uvijek može bolje i uvijek može gore. Prema tome doslovno nema smisla uspoređivati. Zašto? Što onda što je sad neko kolicima ili s bilo kakvim pomagalima? To znači da sam nemam pravo osjećati loše? Ne znači. Zato što je moj invaliditet koji je pretežito nevidljiv manje vrijedan od nečeg čiji je vidljiviji. Zašto? Nije. I zašto bi se uopće uspoređivali? Nema smisla. I općenito, i to sam puno puta doživjela, pogotovo u udruzi, da meni neko kaže, joj, neću ja kukat, tebi je gore nego meni. Zašto? Zašto bi se uspoređivali? Kao da nemaš pravo na svoj križ i na neke svoje boljke, kakve god one bile. I to mi rade zapravo i bliski ljudi ovako u privatnom životu. Ma neću ja pored tebe niš kukat, imaš multiplu. Zašto? Kukaj, zdravo, izbaci to i sve, bit će ti lakše. Imaš pravo kukat. Što ja pored nekog koji ima karcinom, bilo čega nemam pravo kukat. Imam. I kukat ću. Kad mi se kuka, kukat ću. I neću ostati vječno u tom mentalnom sklopu, zašto? Jer ću izbaciti to iz sebe, idemo dalje. I to je sasvim normalna stvar. Cijela poanta je da ne možemo utjecati na sve. Jako malo toga imamo pod kontrolom, ali mi i ovo malo što imamo pod kontrolom dajemo u ruke ili drugim ljudima, dijagnozi ili bilo čemu. Zašto? Prije svega, vjerojatno smo tako naučeni, vrlo često ni ne znamo za bolje. I to je isto normalno, ali tako je isto normalno i naučiti bolje. I raditi bolje za sebe. Ne možemo utjecati na sve, ja možda nisam mogla utjecati na ovaj relaps u kojem sam trenutno, ali mogu utjecati na ono što ću ja sad napraviti. Dakle, nekakvu kontrolu imam i neki izbor imam. I ne želim nikad više u svom životu to dati u ruke bilo kome ili bilo čem drugom, bilo kakvim okolnostima ili bilo kojim ljudima, jer zaslužujem bolje od same sebe. Tako da, ako mislite i dalje da mi multipla neprijatelj, znajte da vam nikad neće biti neprijatelj koliki možete biti sami sebi. Nikad.